twashatse kumenya icyo igisirikare cya Kongo kivuga kuri ibyo bivugwa na Colonel Makanika, maze mvugana n'umuvugizi wacyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Capitaine Dieudonné Kasereka. Ibyo byavuzwe n'uwahoze ari umusirikare mu ngabo za leta nta gaciro bifite, kubera ko yaba ari polisi cyangwa igisirikare cya Kongo ntidukora tugendeye ku moko, hagendewe ku miryango, dukora tugendeye ku ibendera ry'igihugu. Ibintu yavuze ko ngo agiye kwiyunga nabo mu miryango y'abanyamulenge kugira ngo abarinde, ntekereza ko ibyo nta gaciro bifite. Ni iki gifatika igisirikare cya Kongo cyakoze mu kugarura umutekano muri kariya karere? Turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tugarure umutekano wuzuye ku miryango yose iri Minembwe, ku miryango yose iri Fizi. Iminembwe hari imiryango 4, hari Abanyindi, Abazembe, Abanyamulenge n'Abafurero, kandi muri iyo miryango yose dufitemo abasirikari Banyindu, Babembe, Bafurero. Muri twe niba we ari mu muryango w'Abanyamurenge akaba avuga ko yatorotse igisirikare cya Kongo ashaka kujya kwiyunga nabo mu muryango we w'Abanyamulenge, ubwo se twavuga iki? Abasirikare b'Abanyindu, Ababembe, Abafurero nabo batorotse igisirikare bashaka kujya mu miryango yabo. Ntekereza ko nta gaciro bifite ibyo bitekerezo. Banyindu, Babembe, Bafurero peuvent aussi déserter pour rejoindre leur communauté. Je crois que ça n'a pas raison d'être, ça ne peut pas debout ces arguments-là. Colonel Makanika avuga ko ingabo za Kongo zoherezwa mu Minembwe zirebera gusa. Birapfuye kandi birapfapfanye. Ibyo ni nko gushaka gucira ku murimo uri gukorwa n'ingabo za Kongo ku kibazo cyo mu Minembwe. Tugomba gutekanya buri wese, ntabwo tureba Abanyamulenge, ntitubona Abanyindu, ntitubona Ababembe cyangwa Abafurero. Dukora kugira ngo dutekanye abaturage ba Kongo akadomo. Nubwo ariko izo ngabo za Kongo zihari, ntabwo umutekano wari wagaruka. Ibyo byose biterwa n'urusobe rw'ibibazo biri muri bamwe mu bo mu Minembwe badashaka ko abavandimwe babo babona amahoro. Dufite ibimenyetso, hari bamwe mu basirikare ba Kongo bakomokayo bari kugerageza kudobya ibintu, badashaka ko amahoro agaruka Iminembwe. Mu izina ry'ibendera ry'igihugu turi gukora ibishoboka byose mu kurwanya ibyo bikorwa by'abanzi b'amahoro. Capitaine Dieudonné Kasereka, mukomeje kumva BBC gahuza miryango, amakuru y'imikino na Yves Bucyana.